pasalamatan at kayadwanan ding makatuki at ding karelang familia. Eric Pantig, Parish Pastoral Council, CPC San Agustin, Jane, Janelim, Janelle, Jan Chris, Loida, and Orlando Navarro, Joel and Annie Hinco, Jose and Julieta Rivera, Josie, Jack, and Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Teresita, Renato, and Rodrigo Cuenco, Wendy, Christian, Christopher, Cristoval, Cedric, Lisa, Eleonora David, Feliciana Tubia, Oscar Bustamante, Giao family, Jam Labria, Bobet, Lenny, Miguel, Carlen, Shan, and Luan, Maria, Boy, Auring, Resi, Cilia, Jose Puring, Juanito, Tess, Ronnie Gatus, Ning Faharit, Mario and Maricel Gatus, Crispin and Rizalyn Gatus, Jeronimo Jr. and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Joseph and Lisel Sapanta, Primitivo Ponce, Arturo Sr. and Christy Torres, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Cheryl Regala, Jose and Yolanda Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lloyd Ken Diala, Avelina Salonga, Joseph Alfred and Miguel Salonga, Romeo and Roman Lutak, Alfredo Jr. and Alice Kayanan, Anika and Aliana, Manuel Epifania, Doc Mike, Lisa Marvin, Cherry Liangco, Michelle and Prince Tamundong, Mandrik, Micaela, Erica, Kennard and Anna King, Juanito, Jaime, John, Jolie, Javier, Clarita, Ryan, and Mau David, Melody and Mike Mendoza, Santiago Nereo and Joe Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Eric Duch, Pablo and Reynaldo Giao, Constantine, Bless, and Christopher Ampimwar, Richard Paulo, Ray and Ricardo Giao, Irish and Reimer Sene, June and Juliet Sigua, Luz Vimin Deirit, Pat and Joyce Cruz, Fontanos family, Fernando and Socorro, Dexter and Veronica Ranyola, Antonio and Edna Alipio, Christopher Senaida, Crizen and Nicole Cuenco, Luciano and Ilang Canlas, Vicente Pingol, employees of Holy Break Travels and Tours, Jasriel Kayanan, Jill and family, Brent Dison, Arnie Nicdaw, Albert and Rose David, Lane Torres, Kyle Aguas, Rian Kulala, Shen Bundalian. Paraking birthday Daddy, Mirna Bituin, Jose Bituin, Marcia Angeles, Ding Pangan, Hazel Ranyola, Zamora Kiel, Joey De Leon, Sean Macaraig, Marily Rodriguez, Emerson Vivas, Zenaida Cuenco, Romel Hoxon, Pauline Santiago, Marciano Arcega, Jamira Thea Pineda, Nestor Villanueva, and Gloria Di Malanta. Paraking wedding anniversary Daddy Emer and May Vivas, Adrian and Vanji Malbar. Paraking makapasubaling kayadwanan Daddy, Tricia Laksamana, Sherwin David, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Connor Robinson, Annalise and Ellery Shatles, Lito and Marita Paule, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Irene Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Nell Arlene and Freddie Nuki, Lita Manalang, Catherine Ocampo, Joel Malit, Maria Cristina Sanchez, Juan Miguel Hinco, Teresa, Jeremy, James Kevin Nagayo, Estela Marie and J. Ocampo, Patrick, Janina and Miguel Rivera, Justin and Kyle Nicole, Kyle Hinco, Carmen Bautista, Jose Romero, Jocelyn Evaristo, Mark Henner and Jeremy Faharit, Michelle Ann Faharit, Arturo Torres Jr.,
Aldrian, Aaron, and Alisa Rose Kayanan, Mark Leo and Maria Crisalin Gatus, Roderick Boyet and Rexen David, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Cheat Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leia Gonzales, Kate Gilas, BJ and Fatima Dali Manlutak, J and Chica Rayon, Jan Alfred Kayanan, April Kayanan, Randolph Latore, TJ Castro, John Mark, Abner Eugene Gosum, Vivian Lapira, Maxine Chua, Pilar Ocampo, Ruth and Leo Chris Manlutak, Conrado Bista, Rain Jasper Bisda, James Benedict Layug, Betty Ong, Arcel and Shangri-La Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Maylin Vitug, Christian Jesseline Ignacio, Reynaldo and Clarita Batak, Martin and Jem Palo, Junsen Paul and John Patrick Passion, Rowena Passion, Leo and Chris Charing, Willie and Irene Castro, Minerva Concepcion, Charmaine and Carissa May Bisda, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Florentino and Melba Suba, Orlando and Rosalinda Ocampo, Jerome Mendoza. Para King Malagwang Kapaldanan Dadi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osario, Wenceslao Canyonero, Estrelita Soriano, Jordana Mezzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Heninda Between, Beata Canyonero, Venita Amante, Keith Villa, Robert David, Joel Tubig, Ines Gosum, Cirilio Cuenco, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amando Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Ricky Lusung, Gloria Lopez, Luciana Infante, Glenn Williams, Maxine, Crisanto Taruc, Corazon Mauricio, Lucia Flores, Rebecca Clemente, Virgilio David, Dorita Pangantalan, Fernan Clemente, Edward Manlutak, Arwil Nelwain and Princess Melchor, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Jerry Cruz, Rosita David, Richard and Gilbert Cuenco, Alfredo Santos, Angelita Dabu, Irene Husman, Flora Tambolo, Ken Rosal, Ernesto Mendoza, Araceli Valerio, Rita Tionco, Corazon Barbasa, Nita Cortez, Joanne Lita Tangtenco, Gabriel Ragonesi, Rodolfo Manio, Attorney Garcia, Epifania Lihangco, Melchor David, Reynaldo David, Tess Baging, Nerio and Joy Tantenco, Araceli Valerio, Rita Tionco, Catalina David, Nita Cortez, Karen Bautista, Jose Castro, Lenny Carreon, Ricardo Sia, Honorato Bustos, Raquel Culala, Isagani and Reimer Sene, Melay San and Amsley Cruz. Para King Kapayapan Ding Kaladwalda di, Tito Maria Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Heidi Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Hertudes, Celedonio, Cesar Rogelio, Oscar Angela Francesca, Precious Angel, Ruben Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico Sr. and Jr., Ernesto Alfonso, Jerome Maria, Julian Simon, Lauriana, Felino, Salome, Jose Sr., Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Benvenido, Antonio, Florentino, Laureta, Pedro, Cecilio, Julio, Julia, Medala, Hamilacar, Renato, Rosario, Flora Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonia, Maria, Emerenciana, Marshall Trinidad, Roberto, Mirhilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita,
Noel Takeshi, Nestor Hilarion, Christina Robert, Jess Pascual, Mary Josephine, Hilda Melchor, Ninita Harolyn Joel, Lani Carmelita, Isidro, Emerenciana Salvador, Reino Lucia, Jose Ronnie Martin, Dominica Jeronimo Pablo Victor, Melquiedes Belen Benicio Corazon Fernando, Kisha Mariano Escolestica Jesus, Emerenciana Miguel, Maria Juliana, Monseñor Damaso, Jose Apolonia. Nicolas Iluminada, Saring, Presi, Cora, Andrea Francisco, Libertad, Jean Guillermo Sr., Benedicto Arsenio, Maria Angel Veronica, Valentin Rosalina, Ricardo Eduardo, Normita Diencio, Lita Jonathan Belen Silverio, Rome Elena, Margarita Sabina Francisco, Rosario Fidel, Maria Consolacion, Jonathan Segundo, Consolacion Priscilla, Alma Edward Maximo, Wilmar Encarnacion, Genaro Eulalia, Cecilio Irene Aurea, Josie Nestor, Francisco Miguel, Eufresinia Danilo, Consuelo, Cesar Maciano, Estela Marlon Violeta, Jimmy Kiel, Harvin Renato, Salvador Maria, Josefa Fernando, Alfredo Victoria, Pablo Serafin Rosalinda, Ernie Marcelo Victoria, Justin Mirna Pablo, Saturnino, Benito, Pacifico, Jerry, Alice Charmaine, Ruben Sr., Reynaldo, Elena, Raimundo, Maxima Francisco Sr., Carlito, Roxanne, Primo, Mario, Archie, Juan, Dominga, Tarcisio, Macario, Flora, Virgilio, Roland, Rosita, Federico, Alejandra, Cecilia, Francis Milagros, Angelita Rogelio, Josefina Francisco, Salerina, Justaniano, Senior and Junior, Irene Teresita, Eric Menrado, Miguel Pasencia, Eni Jan King Corazon, Jerby Cora, Nuring Pido, Ronnie Jesse, Among Popong, Pedro Catalina, Ernesto Milagros, Berta Marivic, Luciano Taruk Paulina, Catalina Ernesto Milagros, Berta Marivic Lucina Taruk, Paulina Elfleda Felipe Paul Christian, Philip Vincent Macario Flora, Alfredo Sr., Adelaida, Abel Sr. and Jr., Rosita Nathaniel, Marvin Arthur, Dominador Boboy, Dado, Andang, Dolfo Epang, Kaye Julieta, Maria Francing, Rafi Randy, Charlie Fernando, Francisco Sr., Ignacio, Carlos, Jomar, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Fermina, Pedro, Marshall Godofredo, Prudencio, Rosa, Holland Lucia Rodolfo, Lucila Pacifico Jr. and Sr., Estrelita, Orit Ofstain, Paulina Felenciana Macario, Antonio David, Ising Juliana, Rico Domingo, Milagros Juana, Alfonso Sr., Leonila Marcelina, Ruperto Sr., Ruperto Jr., Efrasia Feleo Mateo, Jace Antonio III, Sorlita Ruperto, Pacifico Duya Sr., Filomena, Marcelo, Serafin Milagros, Antonio, Marcelo Jr., Carmelita, Carmen, Patricia, Candido, Romualdo, Rosana, David, Remedios Policarpio, George Hasey Jr., Oscar Boy Montemayor, and Perla. At ding hanggang maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makagan nakakarela. Lalakad tapo.
Ting meto nga pamilya ning Diyos. Makatipon tamo king lagyo ning igpa. Ampon ning anak, ampon ning banal na Espiritu. Amen. Ing Espiritu ning Ginoo, palambutano ring palalo. Dirinan sigla, ding marimla. Babalik king matulid, ding melilikindalan. Mananasanang ing Ginoo, ipagkalubne kaya kayo iting Espiritu, at manatili ang parati kaya kayungan. At kekaan timurin. Domingo ning Pentecoste, oy niing tatawling diling aldo ning panahon ning pamanyubling mebye, Easter, at oy ni mo naman ing kebaitan ning kekatang Santa Iglesia. Ing banal Espiritu peparala ning Ginoo iba't banwa, yaing manatili tamong tahid king Dios, king kayang anak, at kimbalang metong. Yaning maulaga ng papel ning Espiritu Santo kimbiening balang Kristiyano. Karing pinandit, tamo pinsinan ing ulaga at obra ning Espiritu kimbietamo. Karing pinandit, tamo meging matni, pakiramdam, pamakiramdam, king kayang inspirasyon. Si Shantaiti, batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ng Ginoo, kaniting Eucharistia. Natamo sumabi, magkumpisal ko king Dios, amayo payang totoo. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip aman wat dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulinita yung panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko king Dios sa ginuta mo. Ing Dios sa mayopayan totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tam. Uy paning sala, apanibatan ning sablang maya pakalam, itubod ming kaya kang espiritu karing biyemi, kambening upaya ning metong amasikanayangin, at kapamilatan ning api ning kaya kang kabyasnan, ibuklat mula ring angganan daring kaya kaming kaisipan. Tagkilan mo ring kaya kaming dila, ban midalit kapuryan keka, karing amanong enaayabot ning upaya ming magsalita. Uling nung ene kayagom ing kekang espiritu, ing tao kapilan man, enaayangat ing kayang siwala, karing amano ning kapayapan. Ni apasyag ing katutuan, king Jesus yung ginu, amabibiyat magari kambemo, at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang agpang king libro ding dapat ding apostol. Inyang mirasing aldo ding Pentecoste, makatipon la ding sablang talasalpantaya king metong alugal. Kabudabod mi kaalingungo, aminibat banwa, abalamo biyong naning masikan na yangin, kitmuane ing bale, nung nula pa kaluklok. Kay ba't danita, ikat dalang mikakalat ding balamo dakal adilang api, at mika tinya kareti king tulid na ning balang katao. Mikapnuan langan king banal ay espiritu. Megumpisalang miksalita karing miyaya liwang amano, agpangking binyena karela ning espiritu. Ating Hudyo kanita karing Jerusalem, talasamba laking Diyos at many batanla, karing miyaya liwang bansa na ning yato. Inyang dimdam daiting alingongo, mi tipon-tipon la ding dakala tao. Mengas danlangan, uling dimdam dalang migsalita ding apostol, kinamano ng siswan ning balang metong karela. Ngarang sinabi king pangas danda at pangam pamulala. Elawari, taho Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Bakit ngeni daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan? Atin ke katamong meni batan Parsya, Media, at Elam, atin muna ban meni batan Mesopotamia, Judea, Cappadocia, ating meni batan karing Ponto at Asya, Pigiria at Pamphylia, Ehipto at karing lugar na ning Libya, malapit Cyrene. Ding aliwa naman ke katamo, meni batan la Roma. Hudyo ampong paganong may konberti king Judaismo. Ding aliwa pa, meni batan la Creta at Arabia. Makanyan man, daramdaman tangan magsalita, karing sarili tamong amanong siswan, sa salita da ing makapagmulalang bagi, adepat ning Diyos. Ing amano ning Diyos.
Dapat kabudinan mulang pangisnawa kumabsila. Ating yato pagkaluban meng bayong biyen. Itubod me ginuing espiritu mo, at ibayuing lupa naning yato, at ibayu, ibayu meing lupa ning yato. Ligaya ning ginumanatili sa kapilanman. Mi paligayan niya sa aking sablanang lelangan. Mananuna sa nanging kanakong pamibule-bule, makaibieto lakeya. Uling king ginututula ko, itubod me ginuing espiritu mo, at ibayuing lupa naning yato, at ibayu, ibayu meing lupa ning yato. Itubod me ginuing espiritu mo, at ibayuing lupa naning yato, at ibayu, ibayu meing lupa ning yato. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo. Subali mo nung patnubaya nening Espiritu Santo. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapat metong yamu ing ginong susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapat ing Diyos yan naman ing babye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan king atsuya kaya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling Kristo, may ngari ang katawan ang ating dakal adake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan Hudyo at Griego, alipan o timawa. May binyagtamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamongan minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Meka Kenny, o banalay espiritu, katman mo ding puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapining kekang lugod.
Ginuman tabaya ke kayongan, at kekan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi naningal domuring ita, mitipon laring alagad. Pakasabat laring pasbol, king lugal anong nula makatipon. Ulining takot da karing Hudyo. Di natangya i Jesus at tinalakadya busal da. Ing kapayapan manatili ke kayo nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit no karela ringgamat na at ing katalindiki nga na. Mesayala ring alagad, panakid da king Ginoo. Pasibayon ang sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili ke kayo. Nung makanano na akong tinubod ning igpa, makanyan da kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis na wana nala, at sinabi na, tanggapan niya ing Espiritu Santo. Nung patawaran nyo la, ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. Ingeyo patawaran, may patawaran. Kapatading mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurihan keka o Kristo. Maya pa sisilim, kaya ko nga po. Domingo ning Pentecoste, ing parangal, para king katlong persona ning Santissima Trinidad. Ngarang sasabi, ding dakal, karen kanong katlong persona ning Santissima Trinidad, ing peka makakalingwan, at peka makahing mididi ng pansin, yapin ning Espiritu Santo. And true enough, we are not very much well-versed or aware nung nanoy ng obra ng Espiritu Santo, king katamong kasalpantayanan anting Kristiyano, yan mo kalupa ng Diyosig pa, or ing katamong Ginong Yeso Kristo. Nya kaniting kapag masusyan, subukan tang pasulungan, gang ditakmuman, ing katang kebalwan, king Espiritu Santo. Itamong Pilipino, kebalwan tamo, karas keng balikbayan box. Rin kaya katang kamag-anak po, magpadala lang balikbayan box, karing kamag-anak ta Kenny, kulang na mo, yung buong barangay atin niya. Nya, speaking of balikbayan box, minsan kano, ining rening pamilya king abroad, meteng tata, at bisayang pauli Kenny, o iteng kayang kaburyan, muli Kenny milibing. Nya, ining kamag-anak king abroad, pauli ni tatang na Kenny, kareng kamag-anak Kenny, at migtakala rin ng kamag-anak, karas na Kenny ning ataol, ning tata, medyo makabungkoyat, balamos ning kabayat, samantalang nemong kapayat ti tatara. Inyang buklat ding ataol, ikit ding sulat na ning karelang wali, nga na ning wali, Dear Koya at Atche, ing Amerikanang susulod ng tatang, yapin niya ing panabili ng Robert. Ing pantalon naman na maong kang Roger naman. Deng rubber shoes, asusulod ng tata, kang Louis la. Ing shades, ang makapasulod kang tatang, nakit na kang bangke, maka-shades. Kang Achiyang Shirley, pang babae yan. Deng dilata, atsukeng pilatanang bitis tatang, pipit na yun alamo. At den tsokolati, at chulaking kayang ulunan, di na nyo rin siping bale. Nga na. P.S. Piblasan nyo na mo itatang bayo ye palibing. Makatulaya man siguro yeman ngeni dindam yan para dindam yun yung pilang beses. Pero it communicates an important reality king kaya katang kultura. Potang magpadala tamo, kareng kamag-anak tamo, lalo na rin at tsuging abroad, kareng kamag-anak da Kenny, atinlangan, padala, package, padala. Last week, we celebrated Ascension Sunday.
Antiya mo mig abroad ng Ginoo. Inya nga tune king abroad, magpadalayang package karen kayang disipulo at yapin yan ng Espiritu Santo. O yan ang obra na ng Espiritu Santo. May ngari yang paganaka, package padala ning Diyos karen kayang disipulo. At oy ning minyundo king pamisuglong dareng alagad ating Diyos. Minyundo king pamisuglong ning banwa at king yato. Ngini miyuso, siguro uli na ning pandemya, miyuso po itang mi kakumpiyansa ta ng manyali keng Shopee, keng Lazada, online buying and selling ngara. Rempong medyo senior citizen, siguro medyo ino makay makarelate. Pero reng anak ngayon yan, diyang reta mo pong bulinggit, biasa nung mag-order king Lazada, ang pong Shopee. King darago la kultura, king online shopping, atlong baging maulaga. Muna, maulagang i-check me, nung itang di-deliver da, kaya kayapin. Nya, every package delivery is personalized. It should be personalized. At inyang lagyo, inyang address, at inyang contact number. Nung kaya ka makalagyo, kaya ka makay-address, may bubuklat, para kaya yan. Kadwa, every package delivery should have a recipient. Ating padala, dapat ating tanggap king padala. Katlo, potang tinanggap ka, dapat ating kang proof of receipt. Ating gapme. Nyapin po neng kay deliver day kaya ka, ating kapang kailangan pirman. Mekad, malyari tayo namang intindihan keng makanya na paralan, ing pangapadalanan ng Espiritu Santo, king bieta mo, king bieda ring apostol, disipulo, at bieda ng Santa Iglesia. Muna, ing pangapadalanan ng Espiritu Santo, it's personal. We often think of grace and blessing as thing. Pota mo sinabi ng kalam, grasya, ing mekad, mumunang lulub king isip tam bage. It's a thing. Ngarapin ng metong spiritual writer, we thingify, if there's such a word. Bala mo, bage yung grasya. Pero yung pepadala ng grasya ng Diyos, karing kayang disipulo, it's a person, the third person in the Trinity. It's a reminder na higit king bage, tao la, ring maragula grasya king bieta mo. Tao. Higit king material la bage, tao yung mas maragula grasya king bieta mo. Persons are gifts. Persons, individuals are blessings. Siyempre, yung grasyang tinggap tamo, personal kaya katamo. Nyaping ka nung bisa kang lungkot, one perfect way, one sure way to be sad and bitter in life, kumpara mo yung sarili mo karang aliwa, and you will be sad because you will always see others as better. Pero one sure way naman to be happy in life, pansinan mo yung ating ka, and you will be happy. Because every gift is personalized. Kadwa, kalupadareng package padala, ating tinanggap, ating pepadala, ating tanggap. Yung Espiritu Santo makanya naman, pedalanin ng Diyos, dapat biyasa tang tanggap, pamananggap, recipient, acceptance. Dakalabagi king biyas ng kasakit tanggapan. Tao kang pisamban, kaya palyarian kang matsura. Ala kang pupuraitan ninuman, may luging kaya kang kapanakitan, kabyayan. Tapat ka king kaya kang kaluguran, pero liya. Sometimes, it's difficult to accept these things. Nga naning meto nga talasulat, the key to understanding, the key to acceptance, or the key to understanding is acceptance. Bang takano, aintindihan me, dapat tanggapan me pa. Siguro po nga rareng aliwa kaya kayo, among balang balitad kanita. Ewari po,
bayo me atanggap, dapat taintindihan me pa. Bayo me atanggap ingke kang kaluguran na migtaksil ke ka, dapat aintindihan mo pa od gewa na ita. Bayo mo atanggaping masakit na karanasan na kimbye mo, dapat aintindihan mo pa o ba't milyari ni keka. Pero anong kay, alang aliwang paralan, ba may nga intindihan ng meto nga bage, kapalyarian, kimbye, nung eme patanggapan. Nga siguro nga ng San Agustin, everything is grace. Ing sabla ka no, grasya. Pati itang mapait na karanasan. Pati yung kekang kakulangan. Everything is grace. Sabi mo yan, nung biyasa kang tanggap. Reception. Ating kang bagi, atanggap kimbye mo. Ating kang bagi, mo aintindihan kimbye mo. Tanggapan mo pa. Mekad, umemo nga intindihan. Katlo, kalupa na ning package padala, dapat ating kang proof of receipt, patuto na tinggap me. Ita mo, kingke katang kasalpantayanan, papasyag tamo, atin tamong espiritu, kingke katang pangatao. Nya burigay itang kanta ng bambo, may agimat sa dugo ko. Nga na, nanoy itang agimat ay ita, ing Espiritu Santo, ing banal, kingke kang pangatao. Nga ng Christian Bay, meto nga spiritual writer, in Bethlehem, God was with us. Nya, Emmanuel, God with us. In Calvary, God was for us. Meteya para kaya katamo. In Pentecost, God is in us. Nga na. Inyang tinipay ng Espiritu Santo karen kayang disipulo. May malaya king pidublu banda. God dwelt in us. King balang tao. Kutang. Paniwalan mo yan. Paniwalan mo ng ating kang Diyos katawan. Paniwalan mo ng ating banal king kaya kang pangatao. Nung paniwalan mo, nung sa salpantayanan mo, patutuanan mo, dapat mayakit king kaya kang biye. Nyapin, o yaning panagkat na ning kaya katang kapag masosyan ngeni. Ing patutuanan king kaya katang pamibye-bye, ing mabye ing espiritu kaya katamo. Balo tala retang sasabyandang the 7 gifts of the Holy Spirit, the fruits of the Holy Spirit. Abalo may tanaman king kayang bunga, abalo may espiritu king kayang bunga. Mamungaya sanang mayap. Mo ka rin kaya katang sarili. Ing espiritong mamali ka rin kaya katang pangatao. Mamungayang mayap para king mabilog ayato. Bangkanita, mipaltutuya. Ing kaya katamong dalit apakibat. Nanuya, ing dalit apakibat. Gino, itubod me ing kaya kang espiritu. At ibayo me ing lupa ning meto yato. Ibayo yamo ing lupa ning meto yato. Nung ring tao, akat mo king kayang espiritu, mamungala, makayagpang king espiritong atinla. Amen. Talakad tamo ipasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Dios, igpang mayupayang tutu, lina lang king banwat iyato, at kang Kristo nga nakabugtong aginuta mo, pengagli kong upaya ning banalay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok, wananing Dios igpang mayupayang tutu, iba't ka ring magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye ampon menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makdaring santo, king pangapatawad daring kasalanan,
King Pangasublirang Miering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Pagkapilitan tamong manalangin, King Ginoo, uling ingig pa ning pakalulo, parati ning pakiramdaman ing dalise at tapat a puso. Natamong manalangin, itugtugme ing espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Ulitan tayo po. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugme ing kang espiritu, anting mabyedanom king yato. Bustan mong datang yo, ban pasalan at pasik ng ano, ring sablang ating responsibilidad king politika, ban ing katuliran at kapayapan, yaing maging aldo-aldorang masabal. Ipanalangin mi kaya ko, O Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugme ing kang espiritu, anting metong amitatawong api king yato. Bustan mong pasalan nalat ibayo, ring sablang ating responsibilidad king ekonomiya. Ban ing pamisan metong at pamirakayan, yaing mantabe karing karelang desisyon. Ipanalangin mi kaya ko, O Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugme ing kang espiritu, anting metong amasayang dalit king yato. Bustan mong pasalan not ibayo, ring sablang ating responsibilidad king arti. Ban ing karelang obra, iyas lagda, ing legwan at katutuan. Ipanalangin mi kaya ko, O Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugme ing kang espiritu, anting metong abuklod, ning grasya king yato. Bustan mong pasalan not tipunan, ding sablang kinalat, ding kapalyarian, ning biye. Ibili mo ing kapanaligan karing pusura, ban makapagbayo lang biye. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Itugtugme ing espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Daon tala King Ginoo, ring kaya katang sariling kapagnasan. Yabe tala ka rin kaya katang panalangin, di kapatad tamong tatamle, bilalako na gana, kimbye, dirimla, king karelang, lugod, kasalpantayanan, at kapanayan, nananasanang ing espiritu ning Diyos, amamale, king balang Kristiyano, pakalabkaba ng pasibayo, patawan ng pasibayo, pakapalya ng pasibayo, ingkarelang tagimpan, kasalpantayanan at lugod. Banto nepin, kapamila tanda, ibayo yain lupa ning meto yato. Pakiramdaman mo rin panalangin mi, O Diyos. Bustan mong ing espiritong mabye karing puso mi, palaganapan na ing lugod mo karing sablang tao. Nginit manggaman kapilan. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kaya katang daon matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan toto. Yung panay sa ingtong daon karinggamat. Ing kapurit kaligay ning kayang lagyo. Ing kaya katangin kasaplala ting mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, itubod me kaya kang Espiritu karetingain at kapamilatanda, sopan me ing pakamalan mong iglesia, ban ipakit na ing kaya kang kaligtasan king mabilog ayato. Tiyaduan mi, king lagyo ng Kristo ang Ginomi. Amen. Ing ginuman tabay kaya kayungan, At kaya kan yat na yorem pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king aldo iti, tinubod ming banal mong Espiritu, karing pinili mong maging kekang anak, kapamilatan ning pamakirakera, king biye mong bugtong mong anak, inya delame, king kayang kaganapan ning misteryo ning kaya kaming kaligtasan. King aldoyti, pag masusyan miya ing dakila ng mula ning kaya kaming banal a iglesia, inyang ing Espiritu Santo, pe pabalune karing sablang balayan, ing bukod mong tune Diyos, at lelanganing ibat karing dakaldang salita ring tao, ing meto nga siwala, ban mipasyag king meto nga kasalpantayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing meto yato, kabang kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit da ing kekan ligaya, layon makyabe king alantok ng dampamamye kapuryan keka, ngaming kakanta. Banal mingig pa, karapat dapat na kampuryan ning meto yato, uling king kapamilatan ning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biyet kabanalan ning sabla. Alakantok ng mamaos king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbug na, ing dalise daon miyang pangya, bilang kapanyamban kinlagyo mo. Igpa pagamuamumi, pabanalan mula king Espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at dayano ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi, aminutos keka may ban pagmasusyan miya iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwana yung tinape, pe pasalamata na ka at pinuri, piraso ne at binyene karing kayang disipulo at ngana.
Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyaing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayo na kampe pasalamatan at pinuri. Binye na yung kalis, karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayot para karing sablang tao, baan keta mi patawaran laring kasalanan. Dabtan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Igpagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak ame nga bus ke kami ing kayang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwa kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Inya daraon mi ka bilang kapasalamatan iting mabye at banal a sakripisyo. Balikdan mi ing yayain ing kekang Santa Iglesia at lawan mi ing mi daon kin sarili na. Pauli ning kamatayan na ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo, kingi kaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami, king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawa na kesanang metong alang ang gandaon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna, kambiyan ng Maria, kapilan mang Birhen, induning Diyos, San Jose, yung banal na esposo, ring sablang apostol, ding maligayang martires, kambering sablang santo, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patanat, kingarapan mo. Igpa, iti sanang ayin ning pangasot mikeka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyang maglakbay ketiking yato. Kambening kekang Talasuyo, i Francisco ing kekaming Papa, i Florentino ing kekaming Obispo, Pasiano ing kekaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Igpa, pakiramdaman mong mitmong pakalulu, ing panalangin niting pamilyang pinulong mong marap keka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatad ming meyango na biye, at ding sablang keka, may matulat memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian. Anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalob mo king yato, ing sablang bagye. Mayap. Ing kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayan tutu kagum ning banala Espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alanangga.
ing espiritong mamale, king pilubluban tamo, ying babye sikanan lub kaya katamong ausan ying Diyos ang tingigpa. Nya maus tangi ni kaya, kim panalangin tiro ning ginutang Yesu Kristo kaya katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ing kaya kang pakalulo. Parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kariyan at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabe parati kay kayungan. At kay kaan timurin. Posibliya ing kapayapan nung iti manibatan king inspirasyon ning Espiritu Santo. Yabot taya ti dake ing kapayapan na iti kimbalang metong. Kapayapan kay kongan po. Kapatid nyo yung Ginoo tayong Jesu Kristo,
ing anak ning Dios, ang sinubling mebye, pepaitas banwa, at peparala king Espiritu na. Mapalatam, itamo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginu, ako matampang tanggap keka, dapat iagkas may nga mano mo at kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. Way paming malugod, mananasan ang pamangan tinggap mi, kaniting Eucharistia. So pana ingalang ang gaming pangayat bus. Papanatilyan mo karing puso mi, ing sikanan ning kekang espiritu, at kambilan mula ring kalam apigkalob mo, king kekang iglesia. Tipuadan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Mabiyayang espiritu, king balang metong kekatamo. Upin ng kay alata. Patutuanan tamo, king tutuping mabiyaya, king kekatang biye. Kapamilatan ng kekatang sigasig, pali, gigil, biye, king pamagobra, king misyon alikwanan ng Ginoo kekatam, king pamibayo, king lupa na ng yato. Salamatan tayo yung may masa, king kekatang mumunang pamamasa, Miss Len Gozum, metong yung Betisenian, king Amerika. Detang makyabe, king mass wedding, pakisubmit la po, king opisina, ring requirements, required documents. In cut-off, king pamag-submit, kanya pong June 10. Kay ba't nanita, ala nang pwedeng tagal o tanggapan pa. Marriage banns, Jomar Ocampo, ning Betis, Kasalya, kang Ann, Margaret Soriano, king Tugigaraw City, Cagayan, king June 8. King Metropolitan Cathedral, ning Cagayan. Ginuman tabaya kaya kayongan. At kekaan timuring. Iduko yung buntok yu para king bendisyon. King Aldo iti paning sala, pepasalano, ring kaisipan, ding nalagad, kapamilatan ning pangatugtog ning banala Espiritu Karela. Panwanan ako sana at ipagkalubno kaya kayo ring kalam ning Espiritu manggaman kapilan. Amen. Ingaping tinulid baborang buntok ding alagad anting dilang api. Adulok na sana ing sablang dewakan at karing pusuyo at palablabanala kambening dalise sala. Amen. Ing Diyos binyena ing inspirasyon magsalita karing miyayaliwang amanong si Swan banipasyag ing metong nga kasalpantayanan. Pasik na nga na sana ing kaya kayong kasalpantayanan at ipagkalubig kaya kayong kapanayan, aakit yeng arap-arapan. Amen. Tanggapan nyo yung bendisyon, ing mayupaya at malugod at Diyos, ingig pa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at mananasan ang ing Espiritu ng Kristo, antabayana na kayo king sablang dapat yu. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Alleluia, alleluia.